Dog Akashwani Shillong kubor ikrin Jaiñtia wo Breastfeeding ke yuk Sdang. Ki khmat wa emkam yong kubor. The why ya meghalaya Pineapple Festival arja arpusan ha sien gule New Delhi. Pynman Ribhoi ya Sampoornata Abhiyan Samman Samaroh wa Sdang ya program Aankansha Haat wynta lehkmen ya Ribhoi iku iewdooh. Lai pait lai sylli ke KHADC ya iewdooh wa sniawkhia ki iatoh wa chah kilo ki warem wa ki madan. Sdang ke Tura ya taiaw lynter ya program Breastfeeding da thmu wo ya pynche ya emkam ha iewdooh khon. Ki kubor kubnya. The why ya meghalaya Pineapple Festival ha sien gule dilihan New Delhi. Dau Minister ki kamrep kamriang yang keri Ushif Raj Singh Chauhan wa Uchi Minister Konrad ke Sangma. Hagani gesni de penyo perthai ya usok troy rem klem the why yang meghalaya wa ki wituan ki marem delang wa ilek tenre na culture hapo ke meghalaya grassroots music project. Daya soy ya gesol sekolah singau tu yumut ne ke MOU wa gileteli ki yaw ki teto ke Reliance Fresh Amazon Karigar wa ke Blue Tukai ne wynta wo penyar ya ke yaw hagari. U Konrad Sangma da ongu wa ke jela de penmi ko palat de kilak metrik ton usok troin ha ke cisnem. De palat ruspa prapu ar metrik ton usok troin da calan ha usnem arhaja arpuso. Tunyas nyawi ya iklam yang ucu Minister Konrad ke Sangma heyeto wa ke ni kesni. Encouraging the state government, encouraging the farmers to take this program forward, and I assure you, sir, with your help and with the support of Honorable Prime Minister, the lives of the farmers is completely and drastically now changing, and the goal and the vision of Honorable Prime Minister to double the income of the farmers is not a far dream at all. So with these few words, once again, I thank you for coming to this program, and I wish this program the very best. And I once again would like to give the invitation to all the citizens of Delhi, our capital, to please come and experience the culture of Meghalaya, the pineapple of Meghalaya, and also the lovely music of Meghalaya. Thank you very much. Kublai Matela, and Jaiñtia. Kam Chivanta Ganiti Ayok Aspirational District wa ke block program ki Borpalai District yang ke Ribhoi District negesni da Pynman ki ya ke Sampoornata Abhiyan Samman Samaroh wa da wai ya taiaw ke program Aankansha Haat ha NLCA mini stadium yang po. U Deputy Chief Minister Preston Tensong da ro ya ki wakre ki manhak maddo kam ki wakre agan wadi Aisha wa kiwi ne wynta wa penku ki ha ikam iewdooh iwaman iroi iku iewdooh. Kani ka Aankansha Haat da Sdang kam wynta wa penku ya kinong rem yong kani ka jela yong kani ka than wa kinong senkam nanong kendong. U Deputy Commissioner Abhilash Baranwal da ongu wa ke Ribhoi da man ko jump ha ko pendep ya ki kam iwa kentup pendiang ya ki ban ki boarding ha ki secondary school isam ya ki kon wa ke soil health card dong le wa ke Ribhoi dang ini dang wan ko ha ke waningkong ha ke ri he to wa iewdooh wa pendiang bam na perdi ki aspirational district da penkup rom le ya ki wakre bha ya ikam ha ke ni kesini. The Election Commission yang ke India da penbenar ko wa ke top vote ne wynta ke Vice President khatnyau da Pynman ha ke khende terik unai khende hadin wa enok kam yang Vice President ujak dibdhankar ya ule ne ke Vice President ye uje du de git khot yang ke Lok Sabha wa Rajya Sabha inya wan ya ki vote da Pynman ha ke ju hi ke sni ha ke sni wa top vote. Kini kubar wan mutpi na station yang ke Akashwani Shillong.
Ka Tura Sdang go ya taiaw lynter ga program World Breastfeeding negasni ha Tura Christian Hospital hajrong ga pang invest in breastfeeding, invest in the future. Ya gani ga program da Pynman da District Health Society NHM West Garo Hills. Ya gani ga program da Sdang le wo ya ipin sniawkhia ne pynche hajrong emkam bha Sdang wa ipin kut ya khon. Ka Dr. Iewdooh Samma ka DMCHO deklam go ya emkam yang ka MCP card hago sikai ya ki manbei wei kentu gole wo ibu ya ki khon hado chiginta ya ki wadang dep kha khnang wo laki na iwan ijai kijun ka Dr. Dila ke Samma ka Dr. Jenny ka Dr. Gaini hati CH dekhana ko ya ki jingchitom ki wami hadin wasmat upendo bu ya ki khon. Ka Executive Committee yang KHADC ya ko dia khmat dau CM uba shambor lang renja dalai pait lai sylli ki ya ka iewdooh negasni wynta ya klam hajrong chaa kilo ha ka yadai yathen iwadai madan wa ki warem da pensniaw ki wa hawadai ki ya chipau kilo imar yong ki 10 kilo to da chaa ben we ini to iwadle slam tangwa inim mani kat kam gerukom wa taule u executive member u Powell Soklen de kedau ya ini icaa to chongi na ijaj mar kam su u kubi wa kajor ka council de pentikna ko ya ki wadai madan wadau ya klam wa ka kenhun ki warem ne wynta ini hachwa urai ya ko wan kaman ha ini lai pai lai sylli dari wynta nang le da chairman ke KHADC uba strong pilar kharjana wa kiwi ki executive member da Pynman ya ke program cancer screening ha Tura Civil Hospital negasni khnang wo chamsman ya ki wa kujut cancer wa uyo sumarshman ya gani ke program da Pynman da ke district NCD clinic wa district health society kani ke program da thmu kole wo pedha ne wynta ki wale pass mem chane dale screening ha wynta yang ketin wa irupai wa ya gani ke screening dale da ki doctor radiation oncologist ke doctor Silchang ke Marang wa Dr. JB Marang ka Dr. JB Marang deklam go yang emkam wo tip masin Sdang kani ke kujut kanser khnang wo yo sumar smart yo ye chai nida Ribhoi kani ke kujut kanser Garo Hills kani ke Dr. JB dekentu ko yiki bru wo wan chimbenta ki ha kani ke screening ka hospital de Tura go wan sumar wele yiki chemo ne wynta wo yo ye isumar wo biang bha ne wynta ki bru ki em ya kani ke kujut kanser ka NPP Farmers Front de thung thme ko ya kinong ya khmat yong ke district wa ki block level ha nong po he por wa Pynman ya ke program ha ka dor bar hall sajer u chairman uba HM Shangpliang wa u secretary uba Eugene Kurkalang da pejbnya ki ya ini ithung thme iwa de thmu wa pen khlan ye ki warem ha keleng ki constituency ki nong ya khmat yong seng NPP wa ki spa ngut ki warem yong kani ga thain dia wan wynta ki ha kani ki sni ithmu yong kani ga program ta wo pat kerpang ne wynta ki warem yong ki constituency ki district wa ka jelahi wara ka wi ka hinyo trap achik national movement HANM chirup ye kre lang wa ka eastern west khasi hill district police de Pynman ki ya ye kre lang wo pen ne khanre ha usurak ba national highway 44E halat kelang mairang negsni ne wynta wo pet bnya ya ipsia to ki barjala iwm ya ki kot kisla ki biang ini ye kre lang iwahab po ka anti influx operation cell iwa da Sdang hatlori sniawkhia ya ibe ekibar jala ha Assam iwa ye boy daw yo ki upsiato cha meghalaya u president ka HANM u artist rentathiang da sniawu ya ki pulit ka district ne wynta ikerchan iyongki ya kani de kentu le ikinong chongchnong wo pej bnya bha ki we pentip wut cha ki NGO ne ki pulit lada ne suba wa yo ya ki bru ki wm ubiang ya ki kot kisla khnang wo le yai wa emkam dag tentu ke border pag chukut go wan Felix station yang ga Akashwani Shillong katu tenis ni se program ko bot
Kini-kini Akashwani Shillong Jinglong Jung Sun Bling Kepala Budak Mentasi Jing Shillong Kebukio Kelong Arpesan Poin